Evo ga ljudi, ide puštanje. O ljudi, Bistro i Rogi, 31.3. 11:30 na večer je i mislim da je ovo treća marčana bura. Ili vam ga treća bura u 3. mjesecu, ja mislim. Tako da idemo vidjeti da li će nešto donijeti. Iskreno ne znam šta očekivati, osim da ću se smrznut, ali idemo malo proći okolicu Pule. Znači od ne znam Fažane prema Puli pa možda prema Medulinu, vidjet ćemo. Tražimo uglavnom zavjetrine jer dosta puše. Ciljamo brancine šure, sve u svemu spinamo, tako da vidjet ćemo, evo. Bistro i Rogi ljudi. Evo me, stigo sam. I samo mogu primijetiti da me vrlo vjerovatno nećete ništa čuti ako budem snimao vani, jer dosta puše van. Idemo probat da vidimo ima li ribe u ovo doba. Stavit ćemo odmah varalicu, a koju ne znam ni ja. Ova mi je najdraža nekako od silikonaca, a ništa, ide prvo ova. Probat ćemo prvo ovdje, tu je kao neka marina, šta već. Tu ćemo zabaciti dole i onda ćemo ići baš tamo u, da li ono luka ili šta već. Tako da, lijepo ga puše, baš lijepo. Ništa, idemo tamo u luku na mol, dosta puše. Evo ga ljudi, brankec. Ok. Opa. Nadamo se da će doći sebi, preživjeti ovo. Ajde. Bravo. Ode. Imali smo jednog brancina i to je to za sada. I to mi je udario pod nogama. Pustio sam ga jer je mali. Biće još brancina, ajde. Ovi su mali tako da ne treba sve nositi doma. Pustiš maloga pa će kad tad doći veliki, ajde. Ovdje pojačava vjetar i još će pojačavati u toku noći. Tako da definitivno ćemo ići dalje. Ali još koju minuticu ćemo ovdje zabaciti. Evo ga ljudi, jedan škrpoć. Sad treba, cijelog silikonca je zgrabio. Ide puštanje. Riješili smo i njega. Idemo još tamo na kraj mola da probamo zabaciti. Evo nas u Valbandonu. Idemo probati se prišuljati kod mosta i uloviti jednog brancina ako nema nikoga tamo. Evo ga ljudi, Branko. Al se napuho. Evo ga. Mali Branko ide nazad. Smrzo se. Uglavnom, evo, ulovili smo 2 brancina, oba 2 pustili, sve na istu varalicu, tako da je isplatilo se ići danas na more. U 1 sat vremena, 2 sata, 2 ribe, dobre. Sve smo ih pustili, pošto su male, tako da Bistro i Rogi ljudi, vidimo se. Ćao!